Kubor nakaslem jong unong san hima. President ka Tour Guide Association Meghalaya Sora Unit uba Gilbert Concert ulong magajingkhang ka AKMTTA ki kali turis ki bawan nabar kalakta ka kam jungo kai ka thain sora namar ki kali turis mendagasngi ki lakham duna banwan cha sora habakren bat unong san hima mendaga khatnyo trik na lur hajar pesan uba Gilbert ulong ba ukersha ni kajingki ki nongnya kali turis ha kajila Henry ulong ba kajing thmu jongki kalong bet banbat di ki bawan cha sora Ulong bah kajin shisha ki day banbat nadu ki jaka bandrung sa Meghalaya namar kakta ikito ki driver ki balapoy shudu sora kumta ula kintu ki bakin le da galinti ka badai kumta na kalyang jungu ula kerpa di ki seng halang ni ki sinjuk ba pher balada ki tingkho kum ki ni ki jingjai ki tourist day banbat ya ki nadu ki jaka baki wandrung hajala Meghalaya khnang ban pinsuk ki nongwan jungok kai bat yu driver ru Ulit huru bak asam benta kalakhang ni kali turis bat khamtam ni kali ket marbam banwan shkajela bat kani kan kata ya ka yo ka kwat kajela Hak wedi ber jing yakhi ini ki di seng tim ka asosian di turis driver ka don ni ka jing kata ya kayo ka ham khamtam ni kan ka than sora kan kadan kumba fi yo imentan ngadan ni po nastyang kani kajaka nai kumba julong hi kabaju dap ki kali di kani ka pensaki syaba kadang kajing ketar ba kaduna kayo kahan Di kumbolong hagini kisi shwa jong kini kalong kumno ka rukom wan kayo kabiang ni la kam daduna kumbolong mentas ni di kamtam lagi sisa jan sondile kambun ni di nadu basdang hi nadu benen katu bajaki di ngatrai kala dan hi ka jing artatien jong kiwi ba ki kali bandung apa pasti ke jogi kan kumbalong ntar ni la nang duna di kawai ngia kadu jing e tambalong taga jing e rungi long habi sya stom ni taba nakaliang jong kum nong saksnong kajuru kum presiden juga tour guide Association of Meghalaya Sora Unit nga kersian hi ka jing yakin ki jing khang yakin ki association amar ha ka dikal ti bade tang balong kawai ka bapen sosi pade omdai tay ngaru ndai ya boro hi banyak kali try kan persosi amar ba kay ka ba ngalasem ngalajulap hin nakapor ba man ki jeki ada gisang la ni association ba ba katerkat jangkihi kadebaya kalpi sora long adisya long kawing akwa abad si ajimut ba simba piaki na menta brogastit long ka lada kumka asosian ni sembalang ki bemut bende kali asam insya long kelade benbat benadu ke 0 point ni ba firung spo kami kalaya namanang tu kalong kadang sok pi ubrio de menta la poi hadu sora le na kabordar dia kam jengasu kan long ka kalak penkta sibun kay kita banyak kali dia insyaallah dia nadu 0 point birong long dada kibat anong ti pensiap stulong kam dakta te ginawan di ngakarpat long gini ki sembalang la niki association welfare long lada ki kini ki program juga takut pat ni turis kan insyaallah ka bahawi bab kibat long sin po bordar jong asam Meghalaya kan katakan long kan yung unong wan kasuk ya unong driver kasuk deh kilong ladap hibat pade hadu lapoy kiwi jaka kumsa sora kepala de jaka kepala jengai kilong ka pelas kaya ka trip ni ya ka bai kali ke bai peniang bai tai ni kedan suka turning point bikin phat saya gini saya tapi dengan suka pa na kaliang jong kini ki action baki nya na da ka jisutu da ka buat berkat kay hindi ban sule umdum le yang bakta kanya masalah tikani ke jingi ki jongki kumancang na ba kamde ke balong kilap na lupa hoy haswa jong tu kolong kumno hadin makil bena kolong kumno bat khamtam hakat ha pikil asdang ni ki kolong nadu ba kedang penbena bat adu kitisni ka yai be ka yanti Dari tak adu menengkasni ba keladon katuka jimbat kali keladon sagini ki kubur along mental ka sosial media ki miski kubur dang mener ngadang yo ki we pat ki kumna asa mental ka kelaai katuka notice ba
ki boykot nanti kan ya ka transport kan hamut mendai be tay terus mentah lagi lah boykot ban auman khang so ini ki kaliket yang kaliket bam nanta sakinda supare long kan ikan ketak bade mendai ba ka ketak tay ka terus ka ketak bat ya kayo ka kot bat ya kale kawan jong kibri ba nang ni ke jelah kalau wara nge Pi kumu guide komisyon no. Hiro pi kamay na o pi imja ngai na no kamay no. ni le la lam tamo amar sim ba ong ba tourism malaysia sora kala deka kawai galat long ka ba om shu tang simat armet ni ka long dai malaka yin malaka snong long nila imja kamay hijab na ni ka terus na kay na basam dukan na kay kibab bi ka kajing ki lina ka por sa po mo kajing ki tabalong bus ni kan kajing ki kasulong no komba kasetia dah teng long kamlong continue baik kan kalau ya baik long mugi wegi state sembek laki long ki be hadu benda yo kan benda yo kata kajing dawa ni kebolong ni pada long komba sepekan mal kesuka setia dia ngasrai lata kalau kuni ngasrai kan nempoi si itu nomor ba ngi miasim bentati tentang sibu ya ki tourist association kum ba lo mental segim kini ki driver local driver kemudian mentati banyak ki negi state assembly ki sibu no tangga transport kemudian barok ko gasti ki strike lang tik ya kia kawai gede ki bom metali mata kawai ru lomba ngimlong ngimiat kita ki angirul ki bang insyaallah ngilik kedu government penbor government long ada government pada ka dalang bat kini ki asian welfare ka guideline